Биз дайыма эртең менен таң саат 6-да турабыз. 6-да туруп, атам спортко жакын адам, эртең менен чуркап, апам велосипедде байланып, ден соолугуна ушундай кам көрүп турабыз. Физзарядка жасап, эртең менен китеп окуп, анан ал убакта мен эртең менен сөзсүз апамдарга свежий тамак даярдайм. Ofası katili. Bunu ben attım. Velosiped alıyor koy. Gimnastika desem olur canası. Velosiped'e zor koydurum olur. Metre versene mi? Silip. Hayır, velosiped'de atam tüyüttü. Başım olur. Oy, ben sonucu. Ekizimde çok. Ben hiç çıbamaydım mı nerede? Tamam kız böyle. Saat 1'de dursam. Tamam aytayım size mokşus koydum. Aldım ha aytır. Тамактан бүткөн соң жумушка кетишет. Бизде атам банкта иштейт. Kopam beni tutmadı. Uy. Karkacını. Götür sakın. Opam beni tutmadı. Ben kopaydım da.